Kāre anō kia āta taunoa, mēnā ka mahia te kiriata The Hobbit ki Aotearoa nei. Hioi e marama keho ai tātou ki ngā tai pito o te wā, me tahuri ake tātou kia Roihana Nuri. Tēnā koe Roihana. Kia ora Scotty, kei konei au kei te whare o te Premier, engari kāore a hau anake, kei konei hoki te hunga pāpāho, kātahi anō te Premier me ngā māngai Warner Brothers, kia hau atu ki roto i te whare, kia kimi huarahi whakamua kia noho tonu ai te kiriata ki konei ki Aotearoa. Kei te whai wāhi ngā kanohi Māori i ngā kiriata nui e hanga ana ki Aotearoa pēnei ia Lawrence Makuare. Ki te haere te kiriata o te Hobbit ki whenua kē, ka ua ke mo te Māori ki te whai e nei tūmomo mahi. Engari ko te whakae, ko te kahore rānei, kei roto kē i ngā ringa o ngā māngai o Warner Brothers, kua tau mai nei ki te whera kōrero me te Premier. I'm worried about two things. I mean, A, the Hobbit movie's being made in New Zealand, but secondly, I'm worried about the long-term implications for the industry. And as I've always said, if the Hobbit movies can't be made here, well, one questions whether other movies would be made here. He ono rau whitutekau miriona tāra Amerikana te wāriu o tēnei kiriata ki te ohanga o Aotearoa. He kaupapa I whai huruhuru I ngā pikitea tokotoru a Peter Jackson, ara Lord of the Rings. In my view, Peter Jackson wants to make these movies in New Zealand. Engari kei roto I ngā kōrero a te Premier kia rātou, hei tāna ki te riro mā te pōti hei whakatau ka hinga a Aotearoa. Hei tā te Premier anō, nāna uni ana tautoko I te rōpū reipa I raru ai ia. For him to now try and blame the Labour Party for this is a bit rich when it's been in their hands for over a month. And we believed from their own statements that it was under control. Ina nahi hui ai te tini me te mano no te ao kiriata kia tū kotahi kia whāki atu ki ngā māngai o Warner Brothers, kāre he wāhi I tua atu I Aotearoa ki te hanga I te kiriata nei. With the Prime Minister now saying he's going to resolve it, I hope that happens. Ahakoa ngā whiu kōrero a ngā rōpū tōranga pū ki Wainganu I a rātou, kei a Warner Brothers te kōrero whakamutunga. Roihana, aha ko pēhea, he tika tā te Premier nera, kua raru ke pēa te rongo o Aotearoa hei wāhi pai mo te hanga kiriata, me te aha kei te whakahāweatia ngā uni ana? Ai koira, hei tā te Premier, kei te mōhio ia, ka kore e puta wawe te whakatau a Warner Brothers, ara koina te pūtake nui o tēnei huihuenga, tērā no te whakaro o te minita take ohanga Jerry Brownlee, kei te pau haere te wā, ko te raru nui mo Peter Jackson, e rua noe ho ngā tau kei aia ki te hanga I ngā kiriata nei, no te mea ko te hia Warner Brothers, kia puta te kiriata tuatahi I te tau 2012, Scotty. Roihana Nuri I te whanganui ātara, tēnā rawa atu rā koe.